در آغاز بروز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو زودی در جمهوری چک درود میفرستم. شعله گل خوجه هستم و روزتان بخیر باشد. امروز 18 نوامبر است و در پراگ ساعت 7 صبح چون معمول در نویدی بمدودی خبرهای تاجیکستان و جهان را گرد آوردیم و برایتان در چند دقیقه دیگر خواهم گفت. باوری دارم تا آخر صحبت ما را همراهی خواهید کرد. اما نخست میبینیم که وضع باد و هوا چگونه است. در پراگ امروز باران کوتاه مدت میبارد و گرمی روزانه 9 درجه را تشکیل می‌دهد. در مسکو باشد هوا ابری است و در جریان روز همگی 5 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه هوا آفتابی باقی میماند. انتظار می‌رود که امروز حرارت تا 16 درجه برسد. حکومت تاجیکستان می‌خواهد در 3 سال آینده از کشور و سازمان‌های خارجی حدود 1 میلیارد دلار دیگر قرض بگیرد. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان به تقریباً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار و به بیش از 35% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. اگر قرض عضوی تاجیکستان را به سر اهالی کشور تقسیم کنیم، پس هر شهروند کمی بیش از 318 دلار از سازمان و کشورهای خارجی قرضدار است. کارشناسان میگویند از روی معیارهای قرضگیری تاجیکستان به خط سرخ نزدیک شده است و باید در فکر برگردانیدن پول‌های گرفته‌اش باشد. مقامات پیوسته گفتند که امکانی بازگرداندن قرض‌ها را دارند و جای برای اضطراب نیست. حکومت تاجیکستان برنامه نو قرض خارجی برای سال 2020 و دورنما برای سال‌های 2021 و 2022 را قبول کرده است. نسخه آن روز 18 نوامبر دسترسی رادیو زودی شد. در این سند که با قراری حکومت و امضای پرزیدنت علی رحمان تصدیق شده است، گفته می شود تاجیکستان نیت دارد سال 2020 بیش از 220 میلیون دلار، سال 2021 336.48 میلیون دلار و سال 2022 365.31 میلیون دلار از خارج قرض گیرد. در این سند گفته نشده است که کشور از کدام دولت‌ها و یا سازمان‌ها بیشتر قرض گرفته است، اما حالا تاجیکستان بیش از هر سازمان و یا دولت دیگر از چین قرضدار میباشد. برخی از تحلیلگران زیاد بودن قرض تاجیکستان را از چین خطرزا ارزیابی میکنند، چون کشور وابسته یک دولت می شود. به اطلاع مقامات تاجیکستان قرضهای خارجی را بیشتر در ساحه معارف یعنی بیش از 77% و بعدا در ساحه راه و نقلیات یعنی 11% خرج کرده. با این حال در جامعه شبهه‌ها درباره شیوه خرج قرضهای خارجی تاجیکستان باقی مانده است. در مکالمه در دوشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواستند به حق مردم از جمله حقوق آزادی بیان احترام بگذارد. مکالمه درباره حقوق انسان در بین دو طرف روز 15 نوامبر صورت گرفته است. در بیانیه رسمی دفتر اتحادیه اروپا که در این روز نشر شد آمده است، حکومت تاجیکستان باید دسترسی به اطلاع برای تمام خبرنگاران را آسان کند و دسترسی آزاد به اینترنت، وبسایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی را برای تمام شهروندان فراهم سازد، چون هر دو ستون حقوق انسان و رشد اقتصادی هستند. در مکالمه 11 حقوق انسان بین اتحادیه اروپا و تاجیکستان دایر به اکریدیتاسیا و یا اجازه کار گرفتن 7 خبرنگاری رادیو آزادی هم صحبت شده است. اتحادیه اروپا به اکریدیتاسیای بقیه خبرنگاران تاکید کرده است تا رادیو تواند آزادانه در تاجیکستان فعالیت کند. عین زمان 11 کارمند دفتر رادیو آزادی در دوشنبه منتظر گرفتن حق کار هستند. اتحادیه اروپا گفته است که تاجیکستان بعد مکالمه ماه اکتبر سال 2017 در عرصه رعایت حقوق انسان به پیشرفت‌های نویل شده است، از جمله در سمت پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و یا زندانیان در بازداشتگاه‌ها. در بیانیه آمده است تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایی جزا برای شکنجه را سخت‌تر کرد و به جای جریمه از 10 تا 15 سال زندان تعیین نمود. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که مهم است تا دولت تاجیکستان قانون‌ها را با ثمر اجرا کند و قضیه‌های شکنجه سری وقت تفتیش شوند و آنهایی که جبر دیدند جبران مناسب بگیرند. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین آمده است با وجود تحولات مثبت در تاجیکستان فضا برای مراعات حقوق انسان تنگتر می شود. رقیبان سیاسی را زندانی می کنند، اعضای خانواده آنها و وکیلان دفاعشان را آزار می دهند. در بیانیه به تعیین جزای علیحده برای خشونت خانوادگی تاکید شده است و اتحادیه اروپا می گوید که برای پیشگیری از این ظهورات 7 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است.
зуроварӣ ба зан як кори маъмул дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва солона садҳо зан аз ҷабри шавҳар ва ё дигар аъзои хонавода худкушӣ мекунанд. Бояд гуфт Иттиҳоди Аврупо яке аз шарикони иқтисодии Тоҷикистон аст ва айни замон аз кӯмакрасонҳои аслии кишвар ба ҳисоб меравад. То кунун иттиҳод барои иҷрои тарҳҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба кишвар садҳо миллион евро кӯмак кардааст. Созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ борҳо аз раҳбарони иттиҳод хостанд дар ивази кӯмаку дастгирии тарҳҳои иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон аз ҳукумат риояти ҳуқуқи инсон ва таҳкими демократияро талаб кунанд. масъулони сафороти Тоҷикистон дар Русия аз маркази нигаҳдории муваққатии Сахарова дидан карданд. Ба қавли манба маълум шудааст ки дар боздоштгоҳи мазкур 162 муҳоҷири тоҷик қарор доранд. Ба 140 нафари онҳо аз сӯи сафорат ба таври ройгон санади бозгашт ба Тоҷикистон супурда шудааст. Ба 22 нафари дигар ваъда шудааст ки баъди таҳияи аснод онҳо низ ба ватан бозпас фиристода мешаванд. Дар маркази Сахарова асосан муҳоҷироне нигаҳдорӣ мешаванд ки ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муттаҳаманд. Дар гузашта баъзи ҳомиёни ҳуқуқи Русия аз лату кӯб шудани муҳоҷирон дар ин боздоштгоҳ нигаронӣ карда буданд. Ба ҷуз аз зарбулати пайваста муҳоҷирон дар шароити бади санитарӣ нигаҳдорӣ мешуданд. Ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ ҳоҷатхонаҳои марказ дар надоранд ва қазои ҳоҷати онҳо дар пеши чашми бошандагони дигар ва зери дурбинҳои назоратӣ сурат мегиранд. Дар ҳоле ки ба қавли онҳо муайсад дар муқоиса ба боздоштгоҳҳои дигар бояд режими сабуктар дошта бошад. Вале мутаассифона шароити нигаҳдорӣ дар он бидуни муболиға ба лагерҳои сталинӣ шабоҳат дорад, яъне ғайриинсонӣ аст. мақомоти Афғонистон мегӯянд таслим шудани аъзои гурӯҳи тундрави давлати исломӣ сурат гирифтааст ва онҳо ба шумули шаҳрвандони хориҷӣ даста ба мақомот таслим мешаванд. Дар ин бора мақомоти вазорати дифоъ ва намояндагони вилояти Нангарҳор, яке аз такягоҳҳои Доиш дар Афғонистон хабар доданд. Дар байни таслимшудагон ба навиштаи расонаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам буданд. Ба гуфтаи мақомот баъзе аз ҷангҷӯёни Доиш ҳамроҳ бо хонаводаҳояшон аз паноҳгоҳҳояшон берун шуда ва худро ба нирӯҳои ҳукуматӣ таслим карданд. Вазорати дифоъи Афғонистон рӯзи шанбе бо нашри як баёния гуфт, рӯзи 15 ноябр дар ноҳияи Ачин дар Нангарҳор 18 узви Доиш бо 24 зану кӯдак ба нирӯҳои давлатӣ таслим шуданд ва дар байни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Русияву Эрон ҳам буданд. Маълум нест чанд нафари онҳо аз Тоҷикистон ҳастанд. Ба гуфтаи мақомоти Афғонистон аксарияти таслимшудагон аз Покистонанд ва дар 2 ҳафтаи гузашта беш аз 600 узви Доиш бо аҳли хонаводаҳояшон таслим шуданд. Мақомоти Нангарҳор мегӯянд ҷангҷӯёни давлати исломӣ зери фишори афзояндаи нирӯҳои давлатӣ ва амалиёти он монданд ва аз ин рӯ силоҳ ба замин мегузаранду таслим мешаванд. Дар Нангарҳор гурӯҳи Хуросон як шохаи Доиш ҳузур дорад ки аъзои он асосан аз кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳастанд. Мақомоти Тоҷикистон гуфтанд гурӯҳе ки рӯзи 6 ноябр ба дидбонгоҳи марзии Султонобод дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳамла карданд, аз ноҳияи қалъаи Золи Афғонистон ба ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон гузашта сипас ба инҷо омаданд. Дар он рӯз 15 ҳамлавар ва чанд маъмури милиса ва марзбони тоҷик кушта шуданд. 5 нафари дигарро дастгир карданд. амрико истифодаи нерӯ ва қатъи мухобироти эътирозгарон дар Эронро маҳкум кард. Дар изҳороти қасри сафед ки 17 ноябр нашр шуд, эътирозҳои осоиштаи мардумӣ дастгирӣ шуданд. изҳорот 3 рӯз пас аз маҳдудшавии фурӯши бензин ва қатъи ёрона ё худ субсидия эълон шуд. Коршиносон мегӯянд таҳрими амрико ба вазъи иқтисодии Эрон асар гузоштааст. Дар ин байн мақомоти Эрон ҳушдор доданд ки идомаи эътироз бо аксулъамали шадиди мақомот мувоҷеҳ хоҳад шуд. Доманаи эътирозҳои мардумӣ ба афзоиши қимати бензин дар Эрон беш аз 100 шаҳри Эронро фаро гирифтааст. Оятулло Хоманаӣ, раҳбари рӯҳонии ҷумҳурии исломӣ, баъзе аз эътирозгаронро душман, киноварз ва инсонҳои нобоб номида гуфт ки теъдоде аз эътирозгарон кушта шуданд. Бинандагони азиз, тафсилоти ҳодисаро дар давоми рӯз мо ҳатман пайгирӣ мекунем. Кумитаи забон ва ислоҳоти Тоҷикистон ислоҳи қоидаҳои имлои забони тоҷикиро шурӯъ кардааст. Ин ниҳод бо муроҷиат ба олимону омӯзгорон ва мутахассисони соҳа хостааст пешниҳодҳои худро ҷиҳати ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ироа кунанд. ҳанӯз дар моҳи октябри соли ҷорӣ президенти Тоҷикистон аз мушкилот дар қоидаи имлои забони тоҷикӣ гуфт ва аз саҳлнигории ниҳодҳои илмӣ интиқод кард. ӯ гуфт возеҳу рӯшан набудани бандҳои қоидаи забон ва баҳсу мунозираҳо
ها اطرافیان به سطح سوادنوکی مردم به ویژه جوانان تاثیر منفی رسانده است. امام علی رحمان همچنین تاکید کرده بود که قاعده املای زبان تاجیکی تنها برای عالمان و دانشمندان نیست و برای سوادناک کردن مردم باید به همه قشر فهم باشد. آن زمان پرزیدنت به تمام ساختارهای مسئول کشور از جمله کمیته زبان و اصلاحات دستور داد که تا ماه январи سال 2020 قاعده های نوی املای زبان تاجیکی را تهیه کنند. در تاجیکستان برنامه پیشگیری از فربهی و تشکل غذایی سالم برای سالهای 2019-2024 قبول شد. پیش از قبول برنامه مسئله وزن برزیاد ساکنان در جلسه حکومت بررسی گردید و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت موضوع مذکور به توجه نیاز دارد. پژوهش وزارت تندرستی تاجیکستان ثابت کرده است که 70% اهالی کشور وزن برزیاد دارند و 11 و از 3% دیگر از فربهی رنج میکشند. بجز این آشکار شده است که 5% کودکان سنی مکتبی نیز وزن برزیاد داشتند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی تندرستی میگوید تاجیکستانی ها نسبت به ساکنان دیگر کشورهای شوروی سابق کمتر از فربهی رنج میکشند. پژوهشگاه بین‌المللی سیاست غذایی در سال 2016 تاجیکستان را گرسنه‌ترین کشور شوروی پیشین عنوان کرده بود. با اطلاع اینستیتوت مذکور نزدیک 33% اهالی تاجیکستان از کم غذایی رنج میکشند. وزارت تندرستی تاجیکستان به این نظر است که ساکنان بیشتر محصولات خمیری و شیرینی میخورند. محصولات خمیری قسمت اساسی غذای ساکنان را تشکیل میدهد. و بینندگان عزیز، در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی میگوییم برای امروز که از طرفی بانک ملی به طور ضایع تعیین شده است. به همین ترتیب $1 9.69 درهم است، €1 10.69 درهم و 1000 روبل روسی 151.50 درهم ارزش دارد، یعنی نسبت به آخر هفته گذشته کمی بلندتر رفته است. تشکر میگویم که در این چند دقیقه ما را گوش کردید. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را شنیدید و ما شما را در دوام روز باز هم منتظر خواهیم بود. روز خوب داشته باشید.